شامبانزي. اسمه شامبانزي. على واقي كسيت واقي خطأ واقي ياس. Lassane Boudia, j'ai 24 ans, je suis étudiant en communication, je suis chanteur et musicien en parallèle de Tizi Ouzou. Cuba c'est là, luxe. Si Tizi à Cuba, escale à Porto Rico. Cuba, tout court. Chaque jour, je suis débordeur, les claquettes, les gars, le bahar, tout ça, c'est la rue, Everett. افريد هذيك تستعلمو بزاف العفايس تستعلمو ذي كيحملن وذي كيكرهن وذي امكي كتوالين زيك امكو غان توالين كثوره لا غو ان فيت تابروندرا بوكو دو شوز اورخو زاد شنو هذا شوت الاورخو سي ان انسترومون شينوا ذا قديم زيك بارمي لي بريمي باسكو لي بريمي انسترومون نورمالمون سي لا بيركوسيون inspiré par la nature. وكل الأورخو يسعى يلقى شغل العود داكاكي يسعى يون الخيط بري يسعى جور دون فهم كي قال لارشيني لا فلاش خدم لا يسعى يوث لاكورد خدم هكاك. on est des artistes ici va bien il a un bon cœur d'ailleurs هكا c'est mon père بزاف العفايس بزاف يما ما ادري لو كور ثينا استرونومي ماكشي لي ذا والله ما ممكن ما ممكن مي ابري لا قرا فادي ماني لي مات كاكي فيزيك كاكي نعسا استومبي لا نيج سي فيني. Voilà, j'ai fait un titre récemment intitulé La Mano. Il est disponible sur YouTube, la chaîne Eras Music. En fait, c'est un défi, c'est un défi pour moi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient le style est en kabyle, ça accroche pas. Moi, j'ai fait en sorte que ça accroche et tendance à mettre le message et dire que ce que fait les نزمنا نخدم كلش نزمنا نخدم راب نزمنا نخدم فولكلورنا نزمنا نخدم بروالي نزمنا نخدم كلش نزمنا نخدم سقفايليت et j'ai fait des autres singles. J'ai fait un cover de Yassine Fsah qui se trouve sur YouTube dans la chaîne La Muse et j'ai fait aussi un single il y a une année et demie 2 ans avec l'arrangeur Massi Smaili, il est dans YouTube sur la chaîne Nilia Production. Chérie, donne-moi la mano, mucho dinero. Si تزيد direct à Cuba, escala Porto Rico. أروح أرذف في نتوالي يدي نروح مروح الحسناوي عزيز ضام الروح وذميمي سحرين صفر ماشي شي طوح انا بضغر البغي اياني كان كما وغيذي غياني كان اكناني لي غياني كان اكنا دنقولي شيري دون موالا مانو mucho dinero si ti si directa Cuba escala Porto Rico.